me new reason why are they more no credit me no bet me ko say economy no aye dene nanso me no bet me contribute you bet me kan ensase aboa san page economy no na se video no wo a wo de open no wo wi akom page wo ko down more down me dia to full video nda ho e wo me page no so ke boat wo na ko tie ba fi good evening na ho ye de na ko tie waso asem okaya du ba bi keche wo se e wo mu se mo ye de nanso aban na bɔ no ho modin ama yes still ofidi wo mu nipa mpempem we nyina e wo school aban na bɔ no ho modin ese to school ntade e school fees admission upon hardship we nyina into our appeal to the whole Ghana say yen support the government yen contribute to the government anya sa na say nyansa o kai no na sa aban na ntimi a wo mu nkwala no anombe ye mobo ombe fia awofo no bebre wo ha o mu ni sika o betime twa o school fees into o mu paka na fo chew kora ko tie video no na obesu ni so woni so na se wo ye NDC ni na wo tie sa video we ewie na ye still wo si wo yimpa bonefo wo betu sa de we atwene asan be kasa ban na nya hwe president menye me se me nkan road me mpese me keka road ne me se me nyina so na school se ma hwe me a wo de yemfa road system kwa de ye be ye no so one day yemfa road no to nchen yemfa hospitals nya de ene one district one family yemfa factory yemfa nengu baby na imagine say wo tie sa akola wi kasa na wo tie da man no so a why we no na ho kasa bodam because omo o share coat omo tie into be hu ni say for the first time Ghana bakose mu takra defo etimia pia abontin interview to interview council government for road system what takra de keep course what be that what will be that for the first time Ghana bakose mu asunyanfo a pretty government what be that na Dormaahene no what time go for to say be bulldog Jimmy ni hu ye awo kan say go for go be president da na ne krom Dormaahene o tra ko nyaso kan say mo obi anto ba man die se mo na mo kai ye nyaso me say MPP ni bi no short memory MPP ba bi ni won mo short memory I'm telling you and no tell me say MPP ba bi ni won mo a woni mu nyansa your best friend message in the power. MPP but being one more short memory. You remember there. Papa Dormaahene we tena ne kunyum kete ne man for say Ghana card na ye koye mu bi enkoye na ban na de bebi enkofu sika as a chief. If we are chino de lem no akoye. Look at this man. As leading growth. And ne say nipa na no throw bullet the ma Akufo-Addo left and right say obi anto aba ma MPP party no ampa ba bia ne krom so obi anto aba no enne wasamba bontin so wonye no hu wogina ne platform so woni krom e kan wo the whole Ghana say there is no president waba why nyuma wo doma friend say bono half region ese mahama say no obi na I know say mo ha do bi ati ye de kan you okay, I repeat it several times. Akufo-Addo back 2017, and the pen of started here. Na kwanya say, and I high say, and a month for starting. A brother started was na nyawu na abeka say Green Book muyaya kwanya na Muhammad because of V8, because of sika, all selfish interest. Sika or their mawa, would you with Timothy? Sika o de back for do ayi edena o se o mko ayi edena ahun de na akofo sika na wonya na abotrefo na obi apaba so mo se de ne etie enne ono asamba bonten be ka se we die ono na kan na nso ade Akufo-Addo ayi osunyan odamase ne won susu da se
papa no kra betimi aba ne krom ho abaye bibi wonim de nti o kansa because wonim de waka afa no ene asemfo a waka kire no enso ono asa bia no kan se otu na na mo de call gufo do nchen no papa na je ne fa wo so na de ko tu le nim na so no we deliver mun ebi nyini na de na enso aso neni aju dwan pen ensa na jo said the Bible can say the ntwe pen o sinya me ni ho agi jipa jimifo pe ana wo so wo hu the government wi aye look at Mrs. Amazon we me dead rough akona na kasa no mitimi bon be 20 times come page ho ye wi program na obenya full video na wotie ni ye na wo so wa share that to page very proud na me bomba yesa kola we o me one of the leaders example why not share kwa education minister no omuche books textbooks no omuche textbooks ene mpaboa mame no oyo ba ntimi nka bibia nto aso oye mame asa kwa yeme ma bia won social intervention eye textbook ene mpaboa we one say ye all the platform no be enka wasem esan say yen no so na yenya any more followers nti na MPP for ma mun share videos mun follow ye more na mun follow nsem hunu obi din kwasese ma na motini page oka wasem me gotie keke oba kotie but wa wo kasa papa yesen ko fa wo page wo message no ko share on fan ko share on view no tidie obi e wo hwehwa ma dross twini Jonas o hwehwe ma dross na otiase no man mo fire we dey go 40 years no ye twini Jonas follower aden a twini Jonas Kenya nsasem o hwehwe hwe dross no go hwehwe mu no ade chi ni nipa almost 900 ana share video no are we mad nipa ni jimi no a obi e fi mu won timi ko so njimi no eno ne be share ni more and be follow more obi ko ke bintela ho bam no mabuso adenya obi e kwa kotie bi ba MPP ni tena se wo kasa obi e ma do be ban so on share look at nkwala nketekete hwe nyansa sema kwala neka MPP ni bie ni wonom and I repeat obi bie ni ho ye re MPP a wonu nyansa me na meketero agi se bia wa ye no ho hambofo wo ye pataku ana wode obi an ma frame na obi MPP no doubt there is nobody amen na ho ye de I would support MPP party na onimi nyansa no we MPP ni papa ana obi bia so ni ho no a oye MPP ni a on very proud so ye MPP ni ba bude ma on be ba enche on be ba ejufo ba sisi a on be fresh so mo tro nkwasi asem o friend last time wo ana me friend ba ko si so oguni mo ni wase poto but o gina tira o ba tro nkwasi asem bia e so tro de ma o wi na friend na we say was me dem nya MPP me nya NDC ni o na me dem ye neutral obwa party e wo mu a onu akura say fele so beka onam o fele so beka so NDC ni so I from social media na e free the country e dey freedom fighters ni NDC ni MPP obwa ofere o ya shame so because of NDC the back door no we NDC public or neutral we a party look at Akolano at the age of 18 19 years because all SHS there we very young na she asema oka she asema nyansasem and my videos me very interesting a shock me na me see my breme video ne but me tie videos no say awade ye won nyansafo sa akola we be leader and I pray say one day abayo we say nyame nkuyen a o me leader o Ghana na I hope so be leader I hope say obetime benya position e was say on monitor ni look at the way okasa confidence picture say me new me no